Dobro jutro, dragi gledalci. Kao što vidite, svu ciglu nakon rušenja dimljaka smo prenijeli u prizemlje kuće. A zašto? Prije nego što upotrijebimo ciglu, imamo 3 faze. A prva faza podrazumijeva pranje kompletne rupe. A zašto pranje? Zato što prije nego što zatrpamo rupu, odradit ćemo hidroizolaciju temelja sa unutrašnje strane. A hidroizolacija zahtijeva čistu podlogu. Zato ćemo sve detaljno da operemo četkom i vodom. I kao što smo rekli, to će biti prva faza. Iskreno da vam kažem, ni sam nisam siguran kako se u ovoj prostoriji pojavila vlaga, jer je ovaj dio kuće izdignut iznad zemlje za nekih 1,20 m. Tačno ovaj dio temelja, koliko vidite sada, je kuća izdignuta iznad zemlje sa vanjske strane. Evo i slika sa vanjske strane. A ovaj mali prozor je vjerovatno nekada služio za ventilaciju. Mi naravno nećemo vraćati drvenu konstrukciju, već ćemo raditi betonsku ploču i nadamo se da neće biti vlage, ali bez obzira na sve svakako ćemo na ploču uraditi poslije još jedan sloj hidroizolacije. Dok dođemo do faze broj 2, vi iskoristite priliku da zapratite ovaj profil, lajkujte ovaj video i naravno podijelite ga sa svojim prijateljima. Samo ću vam reći da sam nakon snimanja ovog videa završio na antibioticima 5 dana. Tako da nekih par dana nije bilo ni radova ni snimanja. Nažalost. Ali to je prošlost. Uskoro nastavljamo jače nego ikad. Sada kada smo završili detaljno pranje i čišćenje, smotat ćemo crijevo i ostavit ćemo da se temelji dobro osuše, da bi prešli na drugu fazu. A druga faza je impregnacija. A u tu svrhu ćemo koristiti emulziju u razmjeri 3:1, što znači da na litru emulzije dodajemo 3 litre vode. A čemu ona zapravo služi? Ona nam služi da pokupi ostatke prašine koja je ostala nakon pranja temelja. I njena primjena je višestruka. Uglavnom se koristi kod keramičara prije lijepljenja pločica da pokupe prašinu, kada se gletuju stari zidovi, prije krečenja i tako. Inače može da se nanosi i četkom i valjkom, ali kako je ovdje neravna podloga, nama je više odgovaralo sa ovom pumpicom. Ovo smo inače uradili u 2 sloja i između slojeva smo ostavili sušenje sat do 2. Nakon što smo nanijeli i drugu ruku emulzije, ostavljamo da se osuši sat do 2 i onda prelazimo na treću fazu.
A treća faza je hladni bitumenski premaz. Za ovu priliku smo iskoristili jednu plastičnu posudu i četku. Te ćemo sve zidove sada da premažemo. Ovo je išlo dosta sporo, tako da nisam detaljno snimao proces mazanja, ali ću vam reći svakako da smo sve premazali isto 2 puta. Primijetit ćete da gornji dio temelja nekih 20 cm ne mažem, to je iz razloga što će tu ići ploča. To jest, taj dio će se uštemavati nekih 10 cm, tako da bi ploča nalegla na temelj kuće. Zato sada ne mažemo taj dio. Na kraju sam promijenio četku jer sam skontao da s ovom ide puno lakše. Druga ruka premaza je išla dosta lakše, tako da smo s ovim završili treću fazu. I šta radimo dalje? Slažemo ciglu koja nam je ostala nakon rušenja dimnjaka. A zašto slažemo, a ne bacamo? Pa zato što je meni ovako ljepše. Možda će mi oduzeti dosta više vremena, ali ću na kraju dana ja mirno da spavam. Jer znam da sam odradio kvalitetno posao. A ovo mi je ujedno i trening ako se odlučim da u dvorištu slažem kocku. Ukupno je urušeno oko 312 cigli, a ako uzmete u obzir da jedna teži 3 do 3,5 kg, znači danas je presložena 1 tona cigle. Ostatak ove rupe ćemo da popunimo naknadno kada budemo rušili zidove na spratu. Imamo da srušimo 2 zida debljine 20 cm, pa kada to urušimo, onda to sve ide ovdje. I tek onda radimo ploču u ovoj prostoriji. Ako vam je danas bilo zanimljivo sa mnom, zapratite ovaj kanal, lajkujte video, podijelite ga sa vašim prijateljima i naravno uključite zvonce za notifikaciju. Ostanite još kratko do kraja da vidimo kako je sve na kraju ispalo. I posljednja cigla za danas. Da vidimo kako to izgleda sada.
Lijep pozdrav i vidimo se u nekom od narednih videa.